Osiguravajući sektor nastoji da ide u korak sa opštom digitalizacijom. Online prijava štete je već uobičajena, a sada je UNIQA osiguranje, prvo u regionu, pored prijave uvelo i online video-procenu štete. Kako bi osiguranici što pre mogli da saniraju štetu nastalu na imovini ili vozilima, sistem video-procene štete funkcioniše krajnje jednostavno i traje veoma kratko. Klijent video-proceni pristupa iz svog doma ili sa parkinga u terminu koji mu najviše odgovara. Sve se obavlja u jednom aktu i u potpunosti online, bez fizičkog susreta sa proceniteljem ili odlaska u poslovnicu. Zahvaljujući ovom inovativnom servisu, korisnici mogu da tokom samo jednog video poziva sa proceniteljem snime nastala oštećenja na imovini i vozilima i razmene svu neophodnu dokumentaciju. U fokusu UNIQA osiguranja prilikom izrade platforme bio je klijent i njegovo vreme, jer cela procedura video-procene štete traje svega 10 do 15 minuta, krajnje je jednostavna i svodi proces isplate štete na 48 časova. Sve što je potrebno je pametni mobilni telefon ili tablet i dobra internet veza. Ne zahteva se dodatno instaliranje aplikacije i ne opterećuje se memorija mobilnog uređaja, a sav saobraćaj podataka je enkriptovan i ne postoji mogućnost ugrožavanja podataka o ličnosti. Razvoj ove inovativne platforme i rad na testiranju i prilagođavanju softvera potrebama novog servisa odvijao se u proteklih godinu dana. Rezultat ovog pionirskog poduhvata je superioran servis, potpuno jedinstven za srpsko tržište, region, ali i celu UNIQA grupu koja posluje u 18 zemalja Evrope i kao takva odličan je primer digitalne transformacije poslovanja kojem UNIQA osiguranje teži.